Danas ću vam pokazati kako sam zaradio $2500 za skoro mjesec dana uz pomoć najlaganije AI metode na Fiverru, gdje ChatGPT i Eleven Labs odrađuju posao umjesto vas, a vaše je da legnete i zarađujete novac lagano. U ovom slučaju za zaradu koristit ćemo samo dva programa, a to su ChatGPT i Eleven Labs. Linkovi će biti u opisu videa. Potencijal ovakve online zarade je ogroman. Morate znati da nema ograničenja u vašim godinama, a oprema koja vam je za tu zaradu potrebna jeste telefon i internet ili kompjuter i internet, za koje pretpostavljam da danas svi uglavnom imate. A ako i dalje ne zarađujete u eri veštačke inteligencije gdje je dodatno olakšano zaraditi novac online, onda se subscribeujte na moj kanal za još kontenta. U ovom videu pokazat ću vam koje AI usluge ćemo prodavati na Fiverru, kako napraviti nalog korak po korak i kako postovati vaš gig od kojeg ćete i zarađivati. A za kraj ćete dobiti bonus tipove kako da stignete do više kupaca za vaše usluge, to jest do još veće zarade. Zato ispratite sve korake do kraja i lepo pogledajte ceo video, ako treba i više puta, jer je to najvažnije da biste odradili sve kako treba. Fiverr je sajt na kojem možemo pružati online usluge za kupce širom svijeta, a za taj rad budemo nagrađeni novcem. Postoje razne online usluge koje možete pružati, a ja ću vam danas pokazati moje omiljene za koje nije potrebno nikakvo iskustvo, a to su AI usluge. Kada uđete na AI Services, možete vidjeti koje sve usluge se danas odlično prodaju i pružaju, a te usluge uopšte ne odrađuju ljudi, već AI, odnosno veštačka inteligencija. Mi ćemo danas objaviti jednu veoma laganu AI uslugu, a to je AI Text-to-Speech usluga, to jest realistični glas koji ljudi mogu koristiti u svojim videima za bilo koje svrhe. Are you in need of a captivating and authentic male and female AI voice for your project? Social media, entertainment, education, script flexibility, or a lengthy narrative. Your satisfaction is my priority. I offer unlimited revisions to make sure. Ok, ovdje ste mogli da čujete kakve on realistične glasove nudi, ovo je veoma lagano i pokazat ću vam kako ćemo mi napraviti još bolji oglas od ovog, a ovaj ćemo iskoristiti samo kao primjer za naš oglas jer se on baš dobro prodaje. A ovo su primjeri od njegovih kupaca šta su oni od njega dobili. 7 easy solutions to improve circulation in legs and feet. It easier to circulate. Your legs and feet spider veins. Think of it like a traffic jam on a scorching sun. A sada ću vam pokazati kako ćemo mi 300 puta bolji oglas od njegovog napraviti sa boljim opisom, videom i thumbnailom. Za početak nam je potreban najrealističniji humani glas koji ćemo ponuditi kupcima, a to možete naći na Eleven Labs softveru. Link sa popustima je u opisu videa ukoliko želite da kupite više reči jer vam je besplatno omogućeno do 10.000 reči. A sada kada ste se registrovali na Eleven Labs moći ćete da izaberete glasove baš one što je naš primjer uveliko prodavao. Ovdje uvijek izaberite Eleven Multilingual V2 jer je on pogodan za sve jezike i to bi zvučalo ovako. Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. Logic will get you from A to B. Imagination will take you All our knowledge has its origins in our perceptions. Let us always meet each other with smile, for the smile is the big... Wrinkles should merely indicate where smiles have... But these are not normal times in our... What worries you, master? Bukvalno imamo ogromne mogućnosti kao što ste mogli da čujete, zato testirajte ga i sami. Ja sam Eleven Labs spominjao i u mojim prošlim videima za zaradu, tako da bih vam preporučio da iskoristite ovako dobar program za sve vrste online zarade i pogledajte moj prošli video. A sada počnemo sa laganim pravljenjem naloga na Fiverru, link će vam također biti u opisu ovog videa. Kao što vidite, možete se registrovati preko e-maila ili direktno preko Google. Kada ste završili sa registracijom, upišite osnovne informacije o vama kao što sam ja to uradio. Opis možete da tražite od ChatGPT-a da vam napiše, a sve ostalo možete i sami. Sljedeći korak jeste da kliknete na postati prodavac, to jest become a seller, a zatim isklikćete na continue, to jest dalje, sve dok ne stignete do ovog dela gdje morate upisati vaše ime i prezime, ime koje će se kupcima prikazivati, nešto o vama, jezike koje navodno znate, a zatim šta znate da radite i vašu edukaciju. Tu možete selektovati bilo šta i zatim dalje. Jako bitna stvar jeste da verifikujete vaš broj telefona i e-mail nalog da bi Fiverr bio siguran da ste vi prava osoba. Nakon toga smo završili ceo proces pravljanja biznis naloga i kliknut ćemo na finish.
A sada ću vam pokazati kako napraviti profesionalni gig od kojeg ćete zarađivati vaš novac. Za početak ćemo pogledati kako su ostali napravili svoj gig i uzeti nekoga kao primjer. Ovdje se može uočiti jaka neprofesionalnost u thumbnailovima i naslovima, zato ću vam pokazati kako da izbegnete tu grešku i napravite najprofesionalnije moguće svoj gig. Naslov giga je također veoma bitan, nemojte pretjerivati sa pisanjem ili nuditi nešto što ne nudite. Tako da je najbolje napisati suštinu onoga što nudimo, a to je u ovom slučaju I will create premium ultra realistic male and female voiceovers. Zatim je bitno da u kategoriji izaberete tačnu kategoriju kako bi se vaš gig prikazivao svim ljudima na Fiverru. Tako da izaberite music and audio, a zatim izaberite voice synthesis and AI, a service type je naravno text to speech. Zatim ćemo od jezika izabrati neke najpopularnije jezike koje bi naši kupci tražili. U mom slučaju su to engleski i nemački. Od glasova ćemo izabrati sve, a AI model koji ćemo koristiti će naravno biti ElevenLabs. Search tags ili tagovi koje ćemo postaviti da bi nas ljudi koji traže oglase brže našli će biti jednostavno ono o čemu kačemo gig. A kada smo sve to završili, onda možemo kliknuti na Save and Continue. Naš sljedeći korak kako bismo od ovog giga zaradili jeste da unesemo cene i imena paketa koje ćemo ponuditi. U našem slučaju ćemo pakete nazvati sa VoiceOver 1, VoiceOver 2 i VoiceOver 3. Jednostavno, kratko i pregledno. Za početak ponudit ćemo našim kupcima 3 paketa. Što se deskripcije paketa tiče, iskopirat ćemo od našeg primjera koji uspješno prodaje ovu uslugu i izmenit ćemo neke reči, veoma lagano. Vi možete istu ovakvu deskripciju iskoristiti, primjer deskripcije ću vam ostaviti u opisu videa pa ćete moći jednostavno da iskopirate taj tekst. A što se delivery time-a tiče, moći ćete da isporučujete ovoliko reči bukvalno za dan, s obzirom na to da vam ceo posao odrađuje ElevenLabs. Imajte na umu da će vam za najskuplji paket trebati malo više vremena s obzirom da se radi o više reči, pa ćemo reći da će to biti otprilike 2 dana. A za ovako easy posao ćemo mi ponuditi više od naše konkurencije kako bi naš gig bio profitabilniji od njegovog. Za prvi paket ćemo ponuditi 5000 reči, drugi paket 10.000 reči, a treći, a ujedno i najskuplji paket 20.000 reči. Upisat ćemo ispod brojevima koliko reči nam kupci mogu poslati za svaki paket nakon njihove kupovine. Ostale korake ispratite lepo i uradite isto kao i ja. Za svaki paket, osim najskupljeg, ćemo dozvoliti 1 reviziju, a za najskuplju 2. To znači da ćemo kupcima poslati po završetku voice over da čuju ako im se sviđa jednom, a za najskuplji paket čak i 2 puta ako žele da nešto promenimo. To ćemo samo za svaki slučaj ostaviti tako. Sve ostale korake možete također ispratiti baš kao što sam i ja uradio, a cenu možete i sami izabrati, ali bih vam ja preporučio da stavite za najjeftiniji paket početnu cenu od $10, za srednji $20, a najskuplji $40, što je potpuno fair. A što se dodataka tiče, to vi možete individualno dodatno ponuditi vašim kupcima. Ja sam se odlučio da ne komplikujem stvari, već ponudim normalne pakete bez dodataka, a vi odlučite i sami. Ukoliko neko od vas želi da ponudi dodatke za dodatno naplaćivanje radi još bolje zarade, možete u bilo kom trenutku dodati određene dodatke. A sada u ulogu dolazi i ChatGPT koji će nam napisati najprofesionalniji i najlepši opis našeg giga. Jednostavno mu zadajte komandu da vam napiše profesionalni opis za vaš gig na Fiverru u kome ćete prodavati AI voiceover i da možete ponuditi sve vrste glasova, a ChatGPT će to za vas najbolje moguće odraditi. Također mu napomenite da sve to sastavi na engleskom jeziku naravno i do 1200 reči, jer nam deskripcija sme imati do 1200 reči u gigu, a onda samo iskopirajte tekst koji vam ChatGPT napiše i nalepite ga kod vas u descriptionu. Sljedeći korak jeste da odemo kod našeg primjera i pogledamo koje FAQs, odnosno najčešća pitanja je on postavio kod sebe na oglasu kako bismo mi iskopirali ista ili postavili sličan na našem oglasu. A kada smo i sa tim završili, možemo kliknuti na Save and Continue. Sljedeći korak jeste da iskopiramo jedno basic pitanje za naše kupce i nalepimo ga kod nas. Zatim kliknemo na Add i kliknemo Save and Continue. A sada smo stigli do najbitnijeg dela, a to je thumbnail i video.
Pokazat ću vam također korak po korak kako i vi možete napraviti najprofesionalniji i najbolji mogući thumbnail, a i video. Uđite u Eleven Labs i napravite nalog, link je u opisu ovog videa, a zatim tražite od ChatGPT-a da vam napiše opis giga koji ćete kopirati i nalepiti u Eleven Labsu. Od cijelog teksta uzimajte deo po deo i nalepite u Eleven Labsu, a zatim menjajte u najbolje glasove sa Eleven Labsa koje ćete koristiti kao primjer za vaš oglas. Transform your project with top-tier AI-generated voiceovers. I deliver crystal clear audio in diverse male and female voices, ensuring your content stands out. Magičnim klikom na download ćete dobiti baš taj deo kao MP3 file, a sada uradite isto to i promijenite više glasova za ostatak teksta. Ubrzat ću malo ovaj proces, ali dovoljno toliko da biste shvatili o čemu se zapravo radi. Why choose me? Diverse voices. From professional to friendly, explore a range of tones. Unparalleled quality. Cutting-edge AI ensures flawless, high-quality audio. Why choose me? Diverse voices. From professional to friendly, explore a range of tones. Unparalleled quality. Sljedeće je da uđete na canva.com, link će biti u opisu ovog videa, kako biste napravili kratak profesionalni video za vaš gig. Kliknite na video u Canvi, a na pixabay.com možete naći copyright free slike i videa koje možete iskoristiti za vaš video. Ja sam u ovom slučaju ukucao voice i malo pročešljao pixabay.com kako bih pronašao odgovarajući video. A vi možete iskoristiti isti video kao što sam ja uzeo za primjer ili neki 4K video koji se vama sviđa. Kliknite na najveću rezoluciju pa onda na download kako biste skinuli video u najboljem kvalitetu. Zatim uploadujte video u Canvi i prevucite ga na beloj površini. A nakon toga podesite dužinu, odnosno trajanje videa, tako da se uklopi sa našim voiceoverima koji smo skinuli sa Eleven Labsa. Te voiceovere ćete također uploadovati u Canvi i privući ih po redosledu govora ispod klipa. Ovdje ću vam ubrzati ovaj deo jer se radi o bukvalnom basic editovanju. A klip za naš gig koji je jako bitan bi na kraju izgledao ovako. Transform your project with top-tier AI-generated voiceovers. I deliver crystal clear audio in diverse male and female voices, ensuring your content stands out. Diverse voices. From professional to friendly, explore a range of tones. Unparalleled quality. Cutting-edge AI ensures flawless, high-quality audio. Industry served. Entertainment, education, marketing or gaming animation. Sada bukvalno imamo klip za našu uslugu koja se meni iskreno jako dopada. Ali mi je video previše basic izgledao, pa sam dodao neke elemente što ne bi bilo loše da i vi uradite. Slobodno uključite vašu kreativnost, izaberite neke elemente i dodajte ih u video. Ukucajte AI u elementima i dobit ćete raznovrsni skup AI elemenata u Canvi, a onda pustite da vam mašta radi, a zatim dodajte i neki tekst također. Kao što sam ja u ovom slučaju nagovestio budućim kupcima da ću im odraditi i muški i ženski glas uz pomoć AI. I vi unesite neki zanimljivi font, uskladite boje i klip za vaš gig je bukvalno spreman. Sljedeći korak jeste da preuzmete taj video sa Canve i unesete ga kod vas na Fiverru za gig. Jednostavnim klikom na deli i preuzmi ćete dobiti vaš video sa Canve. Dakle, video ćemo prevući na deo za video na Fiverru, voiceover primjere sa Eleven Labsa ćemo prevući na deo za audio, daćemo im neka imena kao example, to jest primjer, i možete uneti neku sliku mikrofona u images, također sa pixabay.com. Zatim kliknut ćemo na checkbox od Fiverra da je content copyright free, odnosno da ga nismo ukrali, a zatim na save and continue. A sada konačno na publish, to jest objavljivanje našeg giga. I nakon svih ovih koraka smo konačno stigli do kraja izrade našeg giga od kojeg možemo početi zarađivati, a Fiverr će vas direktno prebaciti na vaš dashboard gdje možete vidjeti vaš gig, preglede na njemu, klikove i tako dalje. A ovako će izgledati gig koji smo upravo napravili našim budućim kupcima. Tu mogu vidjeti ono što smo napravili, cijene naših paketa, opis giga i najčešća pitanja, a zatim mogu izabrati određeni paket i kontaktirati nas. A sada ću vam pokazati kako da odmah stignete do vašeg prvog kupca kao i vaše prve zarade. Jedna od najefikasnijih metoda koju ja najviše koristim kako bih zaradio novac jeste plaćanje reklama na Fiverru. Za samo $5 dnevno ćete dobiti reklame i biti među prvima u searchu, a vaš gig će stići do više zainteresovanih ljudi i konkretno ciljne grupe ljudi, od
kojih će 98% kupiti kod vas vašu uslugu. I da napomenem da će vam Fiverr od vašeg podešenog budžeta oduzimati za reklame samo kada neko uđe na vaš gig. Postoji još mnogo načina da stignete do vaših prvih kupaca i prve zarade. Jedna od također efikasnih metoda bi bila da vaše usluge postujete na TikToku i pravite kratke videe koji pokazuju šta vi nudite. Svi znate da je lako otići viral na TikToku, pa bih vam preporučio i ovu metodu. Također iz iskustva bih vam preporučio da okačite više gigova kako biste stigli do više ljudi za vaše gigove. Na primjer, isprobajte i ostale AI usluge koje biste mogli da ponudite ljudima, a također uz to i zaradite vaš novac. Pogledajte i moj prethodni video kako sam ja zaradio $25.000 na Fiverru uz pomoć ChatGPT-a. A mi se vidimo u sljedećem videu o zaradi.